Mari menyambut hari kemenangan dengan hati yang fitri. Kompas Gramedia berkomitmen memberi karya terbaik dengan tulus untuk menginspirasi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, saatnya kita menyambut dan merayakan hari kemenangan. Mari sucikan hati pada hari yang fitri, bererat silaturahmi dan persaudaraan, saling memaafkan, hadirkan kedamaian dan kebersamaan. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Indonesia Pagi, Saudara. Pebalap Veda Ega Pratama mencetak sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang naik podium ajang balap motor Moto3. Veda jadi juara 3 di ajang Moto3 Brasil ini. Sebelum naik podium, Veda Ega bilang sempat kesulitan sebelum adanya insiden kecelakaan dan bendera merah dikibarkan. Veda bersyukur ini menjadi pencapaian terbesar karirnya sejauh ini. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan selama balapan berlangsung. And now he has a podium finish to back up all of the talent and all of the promise. You have to pay testament. The first rider from Indonesia to ever do it. How much does this mean? I don't know, incredible. Today, yes, I did really good job. Even before the red flag, I struggled in the race to manage the rear tire, but yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you.